Sebenarnya Taralangso sor bukan laka nutina hema sarpi ma nutina hema korjang ay cuklem kle lagi. Nasi labang sore lai dia kediglar bu apa thak ke nitum ke ning samse lagi. Komama kediglar bang laki alang nitum cividro sarak lagi kali bulutan nitum Rong Asar hin pen alang de kang sai do kok lagi. Jong si cidiglar le pulutang te non ma cidiglar le pulutang te alang nitum nitum Rong Asar hin pen ing sai ponang kok lagi. Komama kenigi bang lasi kenigi bek bang ke hini ki thom tum dolo la isi bang ke WKS putum sin ninge lo lapen kapre social media rom tan ninge along tan ninge hasi mama ninge la bang ke alang tum non machi video serak sime hasi video le pulo tang ten nitum ke akang sai thetan insai nang kopo nolong kauri sai Taralangso alam pta hasi dak ile tum Taralangso area fan red light area usi ile tuhan ki Sila solam putak bangke ningduk pigla. Lapan data Taralangso purute dak kalbi cultural sia tiripi adim pina. Sila sadim aputak nitum hanong nu kibi la bangke nitum ningduk. Kasi red light itu ya purute tantum balik tum kado ada cini. La bangke jumisan kali nitum kilimalong bab Facebook along ada itu cini lo red light area pulute nije itu teta nije na koko jala ke oke lagi kijor dim kasi kompani nun bang ni cuklam bang do tai meni labang ni lipudam le bandil tum kang mura tum ta thekune de sita red light area pulute lage adontin anutin sapi bar to kota rasanya kami tidak cukup lama. Nasi adu tiga sapi bar, abangge langsung cukup pli. Nasi komama cukup bang, halafan nebenon, halafan ribenon, halafan bisar benon. Nona langsung hijau kondo, WKS pusipu, langsung Taralangso 1 nombor lo, 2 nombor ITI, 3 nombor Taralangso, 4 nombor Matipu. Sekarang tu langsung si target en pondo pajong pondo. Segi cok cepan nebenon. Laga ni tu pudam na saya be. Laga ni tu kini dunia lama be. Tame non angton mesi red light area. Taralangso number 1 red light area. Ko bangke nili tu ningduk pik lapan ni tu ceragam yala. Segi cok cepan nebenon. Laga ni tu pudunya saya be. Tidak Taralangso lada rong giong. Rong proxina kep do nili tu. Terong soksina kep asapi mala tumta lason si cuklem ne luma non ni mali tumta do te adon tena sapi mala tum anu tena sapi mala tumta lason si cuklem luma kubang si ni delang tum fan arjung tum bala son bangke nilitum Rong Asar hoye bangke nilitum dak rong soksina kep Rong Asar do ati nilitum lason red light ria nangki ira bangke nilitum ninga krongpen troy sekse tapi nalang tum hota be nilitum condemn dole bangke ati chok sepan nebe no nilitum pudun hai be komani chok sepan nemon insai non bisa no laba nilitum pudun te ta amen sunglor je red light area punang ki pu bangke dak Taralangso sor asar pi mara tu anu tenta la sonsi ke chuklem no ma oke wai ki jor to no ma Lasi long thang bangke nilitum la so red area dangki ira bangke nilitum cicak une la pe nilitum cicak ki Taralangso upon WKS President Dimi Hansepi alang likaning gidam Taralangso ke number 1 red light bu alama putak si nilitum gidam ji lasa anut tin itum dak Taralangso ke rong kep sirkep do ada rong sirkep nirkep nerkep asal pimar akorjang atum le dak tanang kok lo pu iga tum tado muar tum tado la tak la son lok ke jor akam ne itu bom kali koloma ke tok tidam koloma ke tok non tumi dik social media long ke thang klub hat mo ke tok tidam hat man jong wer no la bangi kin putun jo thaiwe aku jong nang po aku insai nang po labang ke sitame nilitum ningkang samse
Taralangso ke nang madu tak ini people hol tak ke lun kan karbia retian itu kace thang na dim si red light pun lagi pu bangke ni tu main hin pen ning samse like puthot lam boy cepak la ning la Dimi Hansepi la kene WKSA apa sini ni jonggi junuda la puan welo ni lingan ning kita memang ki